Yes, reka mbasuze kandi nongere mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumerewe neza, nizere ko muguwe neza, nizere ko weekend yanyu ikomeje kugenda imbera neza cyane, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda buba sawa sawa. Nikaze rero kwibendera TV kuri aya makuru y'umugoroba twinjiye muri studio. Birumvikana ana makuru aba yihutirwa tuba tugomba akuza kubagezaho. Amakuru rero iyo muri aya masaha no kwibendera TV abagenda anyura impande n'impande. Na makuru by'umwihariko abagomba kunyura hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu, hanyuma kandi by'umwihariko tukanyaruka tukikoza hariya muri Sud Kivu, hanyuma abyaza kudukundira umwanya hari tukagenda tunyura ano hirya no hino, dore ko abara amakuru babwira ko amakuru yo ku mugoroba abara amakuru agize gute anyura impande n'impande. Hanyuma rero twihuse nta gutakaza umwanya habe n'uyu na mutoya rwose hano ku Ibendera TV. Ubwo abamaze kugenda mu bimenyera ubyo dukoramo, iyo winjiye uhita ukora like rwose, iyo winjiye uhita ukora like, ubundi ugakora na subscribe iyo uri mushyashya hano ku Ibendera TV. Hanyuma ubundi twebwe gahunda y'amakuru ni ibintu byacu, tugahita tugira gute, tugahita dutangira kuyamanukura gatanu kuri gatanu utugenda tuyabaramburira. Birumvikana rero aho muherereye hose, nizere ko ubwo ngubwo mumerewe neza. Ikaze kuri mwese live hano ku Ibendera TV. Namakuru rero tugiye guhera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 mu kanya gatoya cyane rwose umaze kugenda usohora itangazo. Ukaba rero uyu mutwe wa M23 umaze gusaba ingabo z'u Burundi kugira gute guhita ziyabangira ingata zikazinga utwabo bakava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo rimaze kugenda rijya hanze rwose mu masaha make yatambutse. Umutwe wa M23 ugenda ubwira abarundi, abasirikare b'abarundi, genda babwira uti mwebwe rwose mugire gute, nimugende musubire iwanyu mutuvire mu gihugu. Abasirikare b'abarundi, umutwe wa M23 umaze kugenda ubwira uti mutuvire mu gihugu, mugire gute, mukizwe n'amaguru mugende. Hanyuma iyi ni inkuru tugiye kugira gute turaza kurambura mu kanya gashize. Turababwira kandi ko uyu mutwe wa M23 nanone mu itangazo umaze gushyira ahagaragara, umaze kugenda ushinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi gusahura mu mujyi wa Bukavu, bagasahura iby'abaturage. Ngira ngo badukurikiye murimo kugenda amubireba rwose ibikorwa by'ubusahuzi, abantu binjira mu mabati hejuru bamanukamo indani rwose bagenda basahura. Harimo abagenda basahura amafi, harimo abagenda basahura ibiki. Numvishe ngo n'imbeba bagiye bazisahura, niba ari imbeba zororwa, niba ari iki ntimumbaze, niba ari izambeba zororwa, niba ari za zindi zizana mu nzu ntumbaze, ariko ngo n'imbeba ziri kugira gute, zirimo gusahurwa. Hanyuma rero umutwe wa M23 ukaba wihaniza leta cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ibikorwa rwose bikwiriye kugira gute guhagarara. Akaba ari nimwe mu mpamvu zatumye umutwe wa M23 uha icyo nakwita ko ari romarike izi ngabo z'u Burundi, babwira iti nimutahe mutuvire mu gihugu. Hanyuma ibi turaza kugenda tubirambura. Turababwira kandi ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba yamaze guteguza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igihugu cy'Ubugande kigiye gufata undi mujyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi ndaje nabyo tugende tubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma nibidukundira mu makuru abagenda nyura hirya no hino, turaza kugaruka kubirebana nuko Uburayi bwamaze kugenda busabwa gushinga igisirikare cyabwo, bakareka kugenda abishingikiriza ibindi bihugu, aho kugira ngo bajye birirwa baraho bafatira ibyemezo ibindi bihugu, ahubwo agire gute bishinge igisirikare cyabo. Hanyuma rero abadukurikiye rwose maze kubona yuko mwamaze kugenda mu batayari hano ku Ibendera TV, birumvikana icyo usabwa n'ikintu gukora like, ubundi waba uri mushyashya
ugakora subscribe hano ku Ibendera TV, igitekerezo cyawe nacyo ukakidusangiza hano, hanyuma ubundi ibindi byo ubiturekere, amakuru tuze tuyabaramburira urambuye. Rero bigenze gutya, reka tubigenze gutya, sigaye mu kanya rwose aya makuru tuze tugira gute tuyabagezaho ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone ku Ibendera TV, dukurikiye muherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda, dukurikiye muherereye mu bice bitandukanye mu bihugu bya Afurika, kuvuga hari Uganda, hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, muri Kenya ndetse no muri Tanzania. Mwese abadukurikiye mugire gute, mwese turabashimiye. Ubwo turanibuka mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Amerika, twizere ko ubwo mukomeje kugenda amugira gute, mugenda amugubwa neza kuri aya mugoroba. Nta tinda munyemerere mbabwire ko kugeza ubu ngubu itangazo rimaze kujya ahagaragara, rimaze gusohorwa n'umutwe wa M23. Bamaze gusaba ingabo z'u Burundi kugira gute, guhambira utwangushye twabo bakagenda abagira gute, berekeza mu gihugu cyabo cya Repubulika cy'u Burundi, bakava muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 wasabye ingabo z'u Burundi kuva byihuse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ziri muri iki gihugu mu buryo budakwiriye. Munyemerere rwose mbere yo kugira ngo iyi nkuru tuyisome neza, urabibona, ariko uwagiye atanga iri tangazo anariteraho umukono rwose, uyu mugabo witwa Lawrence Kanyuka, ngira ngo mubanze mugire gute, mubanze mumubone. Uyu rwose niwe wa wundi ugira gutya agashyira amatangazo y'umutwe wa M23 hanze, yarangiza ndetse agakubitaho na sinyatire, ubundi akabyemeresha kashe. Nguyu rero rwose, uyu nguyu niwe umaze kugira gute, gusohora amatangazo. Mu kanya gatoya rwose itangazo rikaba rimaze kugenda rijya ahagaragara. Uyu rero yitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23. Ingabo z'u Burundi rero zikaba zimaze gusabwa ibingibi n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki, ariwe uyu mureba witwa Lawrence Kanyuka, mu itangazo amaze gushyira ahagaragara mu kanya gashize, ni kuvuga kuri uyu wa gatandatu tariki 15 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Ibingibi byaje nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu wigaruriye uduce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, turimo umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, nyuma yo kuhirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, no kuvuga FARDC n'izindi bafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa M23, zirimo n'izi z'Abarundi. Mu itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara rero yirukana aba Barundi, umutwe wa M23 uravuga iti, twebwe turi abanyekongo, turarwanirira uburenganzira bwacu n'ubw'abanyekongo bagenzi bacu. Mwebwe rero impamvu muri iki gihugu ntago zemewe n'amategeko. Kubera iyo mpamvu mukwiriye kuzinga uturago n'utwangushye twanyu, mukagira gute, mukatuvira mu gihugu byihuse cyane, mugomba kugira gute, mugomba kutuvira mu gihugu. Nguyu umugabo witwa Lawrence Kanyuka niwe umaze kugenda asohora iri tangazo, abwira aba basirikare b'u Burundi ati, muhambire utwanyu mutuvire hehe, mu gihugu. Kuri ubu amakuru arimo kuvugwa aravuga ko nyuma y'ifatwa y'umujyi wa Bukavu, ingabo zirimo iz'Abarundi zihishe
zagiye zihunga ubundi zikajya kwihisha mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo abandi bararegeye ku mupaka uhuza Repubulika ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi rwose, ngo hari abandi baregereye cyangwa se baraririye bikoma bahita bagira gute, bahita bataruka. Kubera ibingibi rero, kubera izi mpamvu, ndaje mbabwire kandi ko aba basirikare n'ubundi ngo barimo no kugenda banavugwa no mu bikorwa bibi, bikorwa bigenda bisahura, bikorwa bigenda byangiza imitungo ya rubanda. Ndaje rwose duhite tubikomerezaho, ariko mu nyemerere iri tangazo rwose ry'aba bagabo bo muri M23 nere kuricamo kabiri. Ni itangazo riba rikomeye, ni itangazo riba rikomeye, umuntu aba agomba gusoma yitonze n'ubushishozi, ibintu rwose aba ari ukubyitondera. Hanyuma rero uyu mutwe wa M23 muri iri tangazo bamaze gushyira ahagaragara, by'umwihariko umuvugizi wabo ari we Lawrence Kanyuka yasabye izi ngabo gusubira mu gihugu cyabo byihutirwa. Sinzi niba ari Nyirantarengwa, sinzi niba ndi buvuge ngo ni Romarike bahawe, sinzi niba ndi buvuge ngo ni Rengarenga, ariko bamaze kubwirwa ko bagomba kwihuta cyane bagasubira mu gihugu cyabo, bakava mu gihugu cy'abandi. Muri iri tangazo umutwe wa M23 ugira uti: Alliance Fleuve Congo M23 irasaba nanone ingabo z'u Burundi guhita ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu duce twa Nkomo, Nyangezi, ikibaya cya Rusizi no mu nkengero zaho, kubera ko ngo kuba ziri muri ibi bice ntago bikwiye, nta shingiro bifite, bityo rero ngo izi ngabo zikwiye gusubira iwabo mu Burundi byihuse. Umutwe wa M23 kandi wongeraho ko ibikorwa bya gisirikare ingabo z'u Burundi zakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaranzwe n'ubwicanyi bushingiye ku bwoko ndetse binateza ibibazo abaturage b'Abanyekongo. M23 ikavuga ko ari itegeko ngo ingabo z'u Burundi zive ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Terme nziza isobanutse, umutwe wa M23 watanze itegeko ko ingabo z'u Burundi ko zikwiriye kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigasubira byihuse cyangwa se bwango mu gihugu cyabo. Abadukurikiye muze kugenda munabitubwira ubundi ubungubu izi ngabo ziba zagiye mu gihugu cy'abandi byarangiza zigashinjwa ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi n'ubusahuzi, ubundi ntago biba bishoboka ko zanaregwa cyangwa se iki gihugu kindi kikaregwa, ntago biba bishoboka. Abadukurikiye ubwo birumvikana, harimo abantu badukurikiye rwose baba bajijutse mu bintu bijyanye n'amategeko, barayacengeye barayamize bunguri. Ubwo rwose niba hari abadukurikiye mugende muduha ibitekerezo by'uko ibintu iyo bigenze gutya biba byakemuka. Hanyuma rero nyuma y'iri tegeko umutwe wa M23 uravuga uti usibye ubwicanyi hari ibindi bikorwa by'urugomo izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigira gute, zigenda zishinjwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yashinje ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora iki, gukora ibikorwa by'ubusahuzi, gukora ibikorwa by'ubusahuzi, ibikorwa binagayitse, ndetse bikorwa binagayitse rwose. Urebye ukuntu birimo kugenda bikorwa, ngira ngo abadukurikiye ku Ibendera TV murimo mugenda mubireba rwose. Ahangaha akaba ari ubusahuzi bwabereye hariya mu mujyi wa Bukavu, nyuma y'uko umutwe wa M23 ugize gute winjiye muri uyu mujyi wa Bukavu ukawubohora, abaturage abafaridese ngo n'abawazarendo n'izi ngabo z'abarundi ngo biraye mu by'abantu barasahura. Inzu zari zigize gute, zari zikinze, bakanyura hejuru mu mabati, mu mapurafu bakamenagura bakagwamo imbere rwose.
ni ibintu bigayitse rwose. Ngira ngo abadukurikiye murimo murareba abantu ibisenge by'inzu bamenaguye, amabati bageze gute, niba nayo bari kugenda bayatwara, niba bari kugenda nayo bayasahura ntimumbaze, ariko abadukurikiye murabibona ko ari ibikorwa bigayitse rwose, ni ibikorwa bisuzuguritse, ni ibikorwa by'urumo rwose, ni ibikorwa bitari byo kugira gute, bitari byo gushyigikirwa. Hanyuma rero abadukurikiye mwebwe mukomeze mugende mukora like, mukore na subscribe, ubundi muduhe n'ibitekerezo niba bihari, ubundi amakuru yo nkomeze kugenda ngira gute nyabagezaho 5 kuri 5. Hanyuma rero umutwe wa M23 urashinja ingabo za FARDC, no kuvuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi, gusahura mu mujyi wa Bukavu, bagasahura iby'abaturage. Uyu mutwe wa M23 watangaje ibingibi bavuga yuko abasirikare bo mu ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basahuye imitungo y'abaturage ubwo bavaga mu mujyi wa Bukavu. Ni ukuvuga ngo abaturage bo bagize gute, bahunze, noneho ingabo zakabaye zibarinda zisubira inyuma zijya kugira gute, zijya kugenda zisahura iby'abaturage. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka kandi nabibabwiye, uyu mugabo arakomeye rwose, uyu mugabo witwa Lawrence Kanyuka arakomeye, amatangazo rwose abari tayari, agenda akubitaho sinyatire ye, anakubitaho kashe, agenda avuga ati rwose ibintu bimeze gutya na gutya. Hanyuma rero mu itangazo uyu umuvugizi wa M23 yamaze gushyira ahagaragara kuri uyu wa gatandatu tariki 15 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025, yasobanuye ko abasirikare ba FARDC nabo bafatanyirije hamwe kurwanya uyu mutwe wa M23, no kuvuga ngo harimo Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, za zindi zo muri Afurika y'Epfo. Bakaba rero ngo bashinjwa ko bagiye bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nyuma yaho M23 igize gute, ifatiye ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse igafata ano yo mujyi wa Bukavu. Lawrence Kanyuka agira ati nyuma yo gutsindwa FARDC n'abakorana nayo bakwiye imishwaro, bahunga urugamba, basiga umujyi wa Bukavu nyuma yo gusahura no gukora andi marorerwa. Nyuma yaho kandi abarwanyi ba M23 binjiye muri Bukavu ku mugoroba wo kuri uyu wa 14 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025, basanga rwose abo basirikare bagiye bakora ibikorwa bigayitse nk'ibi ngibi. Lawrence Kanyuka ahereye kuri ibyo ngibyo akaba asaba abaturage kuguma muri uyu mujyi, akabizeza ko bazabarinda ubugizi bwa nabi bw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kandi akanamagana ibi bikorwa by'izi ngabo za FARDC nabo bafatanyirije hamwe kurwanya uyu mutwe wa M23. Lawrence Kanyuka agira ati turasaba abaturage kuguma mu mujyi kandi ntibahangayike, ntibahungabane. Alliance Fleuve Congo M23 izakomeza kurinda abo muri Bukavu, abasirikare n'imyitwarire yabo mibi ba FARDC n'abakorana nabo mu gihe bagerageza kugaruka kugira ngo abakore andi marorerwa, ibyo bazabona nibo ubwabo bazabibara. Ababwira ati rwose muzahirahira mwongera kugaruka gukora nk'ibyo mwaraye mukoze muri uyu mujyi, ibyo muzabona ntago tubibabwiye, ahubwo ni mwebwe muzagira gute, muzahindukira mukabivuga niba muzaba mukiri bazima. Zimwe mu ngabo, ibi ni bivugwa n'abaturage batuye hariya mu mujyi wa Bukavu. Aba baturage baravuga ko zimwe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, FDLR na Wazalendo zamaze kugenda zikora ibi bikorwa by'ubusahuzi, zarangiza zigahungira mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Bukavu hafi y'umupaka wa Kamanyora, ubwo abarwanyi ba M23 bageraga gute, babotsaga igitutu ubundi bakagenda babakinagiza. Lawrence Kanyuka kandi kuri iri tangazo asoza asaba ingabo z'u Burundi kugenda rwose zibagirwa iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagenda abakinagira bagasubira iwabo.
dore ko n'ubundi basa naho rwose bari bamaze iminsi barwana bameze nk'abiyahura. Lawrence Kanyuka rero akaba ababwira ati nimugende nimugire gute, nimujye kwiyahura iyo hakurya mu gihugu cyanyu, ibya hano nimubirekere abanyekongo ubwabo. Ngibyo rero ibikomeje kugenda abivugwa. Hanyuma nababwiye yuko uyu munsi ntago turi butakaze umwanya habe n'uyu na mutoya rwose. Umwanya ugize gute, umwanya urahenda mwa bantu mwe, ahubwo munyemerere tuwukoreshe twihuta. Ubwo nizere ko n'ibitekerezo byanyu ariko mukomeje kugenda mubiduha, nizere ko rwose mukomeje kugenda mukora like, nizere ko mukomeje no kugenda mukora subscribe ku Ibendera TV. Birumvikana ubwo nabashyashya bandi kugenda mbwira cyangwa se ngenda nibutsa, ubundi umara gukora subscribe ibindi ubiturekera. Umwanya n'uyu nguyu rwose wo kugira ngo ukore subscribe ku Ibendera TV, ubundi ibijyanye n'amakuru yo rwose ubiturekere. Aha, hanyuma rero nkuko mubireba abantu badukurikiye hano ku Ibendera TV, uyu nguyu mureba ni umuvugizi, ni umugaba w'ingabo, ni umugaba w'ingabo za Uganda. Ino rwose harimo ukuntu rwose biba bigize gute, babigenda abicanga bigorana mu kuntu. Uyu nguyu rero ni umugaba w'ingabo za Uganda, akaba yitwa General Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguyu akaba amaze guteguza ko igihugu cya Uganda kigiye gufata undi mujyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi akaba amaze kugenda bitangaza rwose. Uyu mugabo nta kujya indimi, nta bintu byinshi, akaba amaze kugenda abitangaza. Abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga batunguwe nyuma yaho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko afite umugambi wo gufata umujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati Ubugande bugiye gutera ikirenge mu cy'umutwe wa M23 nawo utoroshye rwose urimo kugenda ukinagiza ingabo za FARDC. Abandi ku ruhande bakavuga bati Kisekedi aho bukera araza kurwara umutima, abamujyane igitaraganya hariya mu bitaro, dore ko akunze kujya kwivuriza hariya mu bitaro byo mu Bubiligi. Bamwe rero bavuga bati rwose uyu mugabo Kisekedi niba databara ngo bakurikiranire hafi ashobora kuza kurwara umutima. Uyu musirikare rero usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, akaba n'umujyanama we mu bikorwa byihariye bya gisirikare, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yasobanuye ko azohereza ingabo muri Bunia kugira ngo zihagarike ubwicanyi bukomeje gukorerwa abahima no kuvuga ubwoko bw'abaturage bahatuye. Muhoozi yasabye ingabo zose ziri muri uyu mujyi kurambika intwaro hasi mu gihe kitarenze amasaha 4 gusa. Ahita aziteguza ko nizitazabikora zizaraswaho. Arongera agira ati vuba cyane Bunia iraba iri mu maboko ya UPDF n'igisirikare cya Uganda. Ibi ngibi rwose amaze kugenda bitangaza mu kanya gato yagashize rwose. Byanze bikunze ubu ngubu amasaha 4 niba atari yanashira, ahubwo arabura iminota mikeya. Niba rero aba basirikare bari bubyumve bakarambika intwaro hasi, ntumbaze icyo nababwira cyo. Icyo nababwira cyo rwose nuko uyu muhungu Muhoozi Kainerugaba ibyo avuga akenshi na kenshi akunze kugira gute, bikunze kuba impamo. Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi byari byumvikanye ko abasirikare ba Uganda bagombaga koherezwa muri Bunia tariki ya 5 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025, gusa ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje guhagarika iyi gahunda ku munota wa nyuma.
nta mpamvu itangajwe. Nagira ngo ubyumve neza rwose, unyemerere unkurikire ibi bintu ubyumve neza. Amakuru ahari avuga yuko ngo bemeranyije na leta ya Kinshasa kohereza muri Bunia ingabo za UPDF kuwa gatatu w'icyumweru gishize, ariko ngo ibi bikaba byaje kugera gute, byaje kugenda bihagarikwa igitaraganya ntawe umenye ikibiteye. Ibi rero ngo bikaba binakomeje kugenda bitera umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi, rwose, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaje kwisubiraho kuri iki gitekerezo, hanyuma ariko Muhozi we akaba avuga ati byanze bikunze twebwe ingabo zacu si no kuzohereza ahubwo turafata n'uyu mujyi wose. Ibintu rwose bikomeje kugenda abivugwa, aho Muhozi Kainerugaba yamaze kugenda agira gute, ajya Karungu. Aha, Muhozi agira ati imitwe yitwaje intwaro yahariya muri biriya bice igera kuri 7 yashyizeho ubuyobozi buhuriweho kugira ngo barinde n'imiryango yabo kubera iki ibi byakozwe. Hanyuma kandi akagenda avuga yuko ngo aba bantu bakomeza kugenda bica abaturage babaziza ubusa. Ibi rero akaba ari byo yavuze ko bigomba kugira gute, bigomba gutuma UPDF igisirikare cya Uganda bagomba kwinjira muri aka gace bakagenda bagira gute, bagenda bafata uyu mujyi. Ibi rero biraca amarenga yuko ingabo za Uganda zishobora kwisanga azacakiranye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, za zindi rwose zirimo kugenda zikinagizwa n'umutwe wa M23. Birashoboka ko noneho ubu ngubu rwose zaba zigiye kugira gute, kurwana uruhande rumwe zirwana n'ingabo za Uganda, ku rundi noneho sasa M23 bamwe bagenaga bavuga bati noneho ahubwo mutubwire niba umujyi wa Kinshasa mubona imbaraga za M23 bazawufata, ahubwo namwe ubwanyu muhite mugira gute, muhite mwiha igisubizo. Ku rundi ruhande ariko hari abanyekongo bamaze kugenda abavuga bati turasaba Uganda na UPDF kutivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba rero hari abanyekongo rwose bamaze kugenda bavuga bati rwose ibi bintu turabyamaganye. Ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Gushyingo mu mwaka w'2021, zikaba rero zitari kure y'uyu mujyi. Ibintu Umuhozi yavuga yuko rwose ari iminota mikeya kugira ngo uyu mujyi babe bawufata, mu gihe umwanzuro bamaze kugenda bagira gute bawufata. Byo rwose ngibyo ibiba birimo kugenda bivugwa hirya no hino, ngibyo ibiba birimo kugenda abivugwa hirya no hino. Abadukurikiye rwose mujye mugenda amwirebera ibiba biri kugenda abivugwa. Aha, ngibyo rero nguko uko ibintu bimeze. Ngira ngo abadukurikiye byo rwose mumenye yuko umujyi wa Bukavu wamaze kugenda ufatwa, kandi kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukavuga yuko urimo kugenda ukora amasuku kugira ngo uyu mujyi usukurwe neza. Hanyuma ibitekerezo byanyu sinzi niba hari byamaze kugenda bihagera, ubundi nkagenda nyuzamo amaso ndababona mwagiye mukora like, ndababona abantu rwose mwagiye mukora subscribe. Rwose ingenda mbashimira kandi inkomeza kugenda mbabwira yuko kugeza ubu ngubu rwose tuba tubanye neza, tunabashimira. Hanyuma rero operasiyo ko bimeze kugeza ubu ngubu, umutwe wa M23 urimo kugenda gukora operasiyo zo kugenda rwose bavana umwanzi mu duce tumwe n'utundi. Ngira ngo rwose barimo kugenda bakora ama operasiyo atandukanye hariya mu bice bya Bukavu, bagenda bamanuka berekeza Minembwe. Munyemerere iki kintu gisobanure neza, cyangwa se mwihangane mu nyumve neza. Umutwe wa M23 uravuga yuko utagomba guhagaririra Bukavu
ahubwo baravuga yuko bagomba gukomeza. Hakaba hari amakuru avuga yuko rwose bishoboka ko no muri iri joro umutwe wa M23 ushobora kujya gukora operasiyo hariya muri Minembwe. Biravuga yuko rwose umutwe wa M23 ushobora kuza kurara muri iri joro hariya muri Minembwe bakajya gukora yo operasiyo kugira ngo abaturage bari hariya nabo bagire security cyangwa se bagire umutekano, nyuma yuko umutwe wa M23 wagiye utabazwa n'abaturage batuye mu bice bitandukanye hariya, rwose bagenda babatabaza bababwira bati nimugire bwangu mutugereho. Hanyuma rero ubu ngubu operasiyo muri iri joro bikaba bitegerejwe ko hashobora kuza gukorwa operasiyo urugo ku rundi, n'insina ngo baraza kuyigeraho rwose. Ubwo niba hari umuntu wikinze ku nsina ntago ibintu biri bumuhire. Ngibyo rero uko ibintu bimeze kugeza ubu ngubu tuvugana. Shimira abantu mwagiye mubana natwe muri aya makuru atandukanye. Ngenda tugana ku musozo. Uburayi bwasabwe gushinga igisirikare cyabwo ni Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, aho yavuze ko igihe kigeze kugira ngo Uburayi bushinga igisirikare cyabo cyihariye mu rwego rwo kwirindira umutekano cyane, kugira ngo bere kujya bakomeza abateze amaboko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero Perezida Zelensky wa Ukraine akaba yamaze kugenda abitangaza mu nama yiga ku mutekano izwi nka Munich Security Council iri kubera mu Budage. Ngira ngo iyi nama ni nayo Tshisekedi yari yitabiriye ku munsi w'ejo, akaza gutaha igitaraganya nyuma yo gufatwa ku mujyi wa Kavumu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Bukavu. Akigera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi ngo yahamagaye umugaba w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aramubwira ati ni biki ibingibi byabaye, ni biki? Undi nawe aramusubiza ati uko ubibona nuko nguko nyine byagenze. Urumva rwose nta kintu bafite cyo kurenzaho. Ni munyemerere mbashimire cyane, ubundi kandi na abifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza, hanyuma ubundi mugire ijoro ryiza kandi mukomeze kugenda amugira weekend nziza. Imana igire gute, Imana ibarinde.